Ketheka mutegeri Weru TV ambirigire nwithiritwe na Njumaa njega ibaga nuntu bakona kanya kugwatanira nawe nikiri Weru Njumaa mbitagwa NTINYARI KINYUA jeja nijo twikirite orito tukubona arua kiri nteto chietu. OCS walare gwikirwa mpeni akiringithana wana kura kwa bunduki ara gwatikinya na mbeca ngiri 200. Minister Weru Peter Gatira munya gutareria ndege ya mbere ya miraku makenya mwanka Somalia kaumaruka Jumapili eje. Gavana Kiraito munini wawe na Senator Ntore kuriunga ntere mwanya cha Meru kugambia Meru baba akura. Kiriru gonorana tugategera umbani bwa gavana Lenol Kulal bome yake kumita gavana wa Samburu. Anko watogeni wakairi mwananirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard tukianjiria nteto chietu OCS walare nwe Ezra Sambu ne kirimpene rukirirwa na arua Sambu agwati akiringithana gua na kura kwa bunduki muthemba jwa pisto iri atumirija ukoji kiri antu baire barabe kirimpene kumantereo iwa Bisau jo kinyana atrimi na chiringi ngiri 200 mbecha baribari ende pisto eu etithiritwe ikigwatikana kwawe. Nicholas Chabari ari na report je. These are for the offices. Kituo ni giki kia polisi ikialare kwithiritwe gukionekana mabitha abanthikiri bakithiuruka ku bakithiuruka nekenda kumenya oma bwa mantu na mbicha ayongwa ya mantu mabathite na mbere na uchunguna. Boboni kumania na kira ripoti ya polisi ikuga ati kuri ntugu Jumatano tariki 20 cha mweri uyu wa muwanja mwaka uyu wa 2022 thaa 10 icharukiri mabitha baire ba polisi ibagwatire muthuganirwa umwe hari na apisto na araba amenyithirie OCS wa gituo giki kia laretwe Ezra Sambu na bai bathatu bagwatanira bagwata amuthuganirwo uyu na bamutunya apisto era ari nio na gukurukira ombi namba 05/20/07/2022 muthuganirwo uyu na mbukirwo ekiri gituo giki kia polisi na andikirwo mabitia amagwamba bagutumira kibara no ende kuringana na ripoti ya polisi gutirio kiri ripoti ino kwandikwa ati muthuganirwo uyu na kugwetwo ari na pisto. Amwe nogu ndeto ichakinyire mwanka mutongeria awarwangi rwanthikiri aga kaunti ya Meru twe CCIO na we enda kumenya uma abwa ndeto ino na ara auririe Ezra Sambu ora ne OCS wa gituo giki no Sambu akana ati gutire pisto ono emwe yonekana na muthuganirwo uyu kumania na ukana goko kwa OCS itagaria guchirania na pisto ino iri anjiru na rianjiru nyumba ya OCS na ara kwithirwo mbecha ngiri 220 na chiringi 100 na kinya pisto itare ya oma kana pisto bonoko. Usunkoni bobo ngoroki bwathire na mbere kuonekana kinya bukiruthwa kiri OBC bwa OCS uju wamwe na kinya kiri nyumba ya kwaiga abunduki kana amareja gituo giki kia polisi na pisto ino itonekana ku kumania na onto bobo ibu watumire OCS uyu walaretwe Ezra Sambu agwatwa ntugu ino ya Alamisi na ingiro gituoni kia polisi ikia Meru na ara uchunkoni muno nkoroki buthite na mbere na kinya athitangwa na mabitia amakwenda kurigiria na gucindana na kihoto bubumirite gorera kuri ntugu ya Jumatatu utugo gento thaa 3 cia utugo muntu umwe auragirwe taoni ya Lare mita inkai ake kuma gituoni ikia polisi gikikilare na ende familia yake no ithiete na mbere na kuga uthongoria ibuthi na mbere mwanka baraba uragire muntu gwao pamenyekane. Twiromba thirikari tushughulikia nontu kitendo ki mukoro ko atiya ende mbakara iya ate more wa intobi thambu ibiarete utewa barwete kinya noe thirikari egwithie thara investigations yerure kukikia muntu uyu nonto muntu uyu ni muntu umwiritirio ngwewe kikuge kalera mwankatha ya za family tutukumenya kiumanite nambi lakini tukuromba thirikari ibwithie usunguzi bwani na itukuromba obisi ya DCI yombe kubwithia kwa haraka. Kumalare Gembe North Beton Class Chabari.
Ndege ya mbere gukamata miraa kuma nthigurune ya Kenya mwanka nthigurune ya Somalia kaumaruka Kenya Njumapili iji ni miario ya Minister wa Urimi Peter Gatiraumunya aria atariritie untu bubo barabo ithiritwo bugieterwa ni baba ingi mono akiaria ri muchine munene ntuku ya naru. Minister Munya augite endia ba miraa nthigurune kuma Kenya bakendeka gwikira kirore kiri kandarathi mantu jakibangwa bubwega. Boniface Mungera na chiotariria. Biashara 22 baratari bagititira license cho kuma kiro BCF kuthugura miraa nthigurune ya Somalia na ndi bakethira mikinyukira mbere burukene mugandisho aoke ira ni ntuku ya kiumia kerero alero mwako Imwe na Minister wa Urimi ya nthigurune Kenya Bwana Peter Munya na atwirite mibango nthe kagite ne gakanire kithiritwe na kuma ntuku ya oke ibiashara pa tukwirigira ndege cha mbere ciita Somalia tukwe kiumia kana mitaratara yomba kuthira buru Jumamosi lakini tukuona muno intukwe kiumia na mitaratara irendelea ni kwaraniria na antu baraba uramira na baraba urana ara Somalia kenda process ire kwatanira no kaurane ataka matamatwa inde ina iri no twingwerekerwe ni ndi uchokerwa ndwari icho irendelea na itukuona ndichite kuthira na ituku kwirigira ndege chambere ukinyithia miraa Somalia ntukwe kiumia. Mwabu kulingana Minister Peter Munya na ugite kibaba nekele license ibasha inanirite na thirikari ya Kenya shirisha kugwatira mbere mantu ya thoroje marira na mitaratire thiro yiko bubwega ara ugite gobashiricha kugwatira igutigira murimi atithire nyariro ni biashara baba na tukaya na license ya kwendia miraa twaya chita wa condition ya mbere ni baraba kaita kwendia batika kai murimi bei ya nthi auriba miraa batibiruita kura myundene arimi bo baburi kwatana bongo batwe miraa baikia thokone ara mtoro kura miraa ni wakairara lakini arimi bara trenda bagetha no baita kura na mundene murimi urate kumenya thoko burekari aita akaurwa bei ya nthi thoko yonthe kenama ku thirikari ni kwendeke kari arimi na njira ya kubwithia kamiti tukwira chia pricing na pia na njira ya ku restrict kenda kwithira wita myundene nara ni arimi na biashara bara banturene nara baba ene miraa kenda ura no kuma kuraya ethari ura miraa thokone. Akiendelea Waziri Munya na shokete aringire goromero mukalito kya makamera Kenya mita Bwana Kimathi Monjori ntuku echo kerero ali na Weru TV rogite kuna katesi bambirije kuthoibanga na botetheru thirikari kwa mbere wiki miraa nthigurune Somalia kuringana bura mbibitwe Monjori atanya miraa Monjori atemiraa Monjori atendia inya miraa home kinye tundu kimwe imbroka ya Nairobi no to muiria manto mbroka chiawe na bwitha kimbroka chiawe nduna rekane na fitina na siasa itena iri lakini aketha kwibwa kumenya babangite kurewa miraa naichi police station na naichi kwa CID ara masingira house na ikiripoti ba investigate Kenge Waziri Munya na shokete kithiria rimi na biashara ba miraa thokoje nthigurune Somalia etethire kineina kana guturuka na kaire no bwiri kumenya thai turea tukwaria muchamani wa summit ule uyu kuendelea ya East African Community president yetu ni chairman na njende mwe kwarirwa ni bura Somalia ukuma East African Community eke ukuma ya part of East African Community nya utaratibu wa kwirwa thirikari itigirikanere witikiria thoko kethere saidi yetu bari East African Community kwina inya ngiake ya change arita ndi kuma ke community tukailela mbere ya twino bwa Bobo bwa kenda bwa 10 Minister Peter Munya kirikithiria ntetweji noriti ntubamiro baringire ngwatano yazimio kura nontoni na kiono kithongi na kinankanya nkoroki ya pinzani bao na nturakuwa na ngendelea kuwa miraa is a political crop
nienda mukaria na akaria na kithikari ayite batu tukuona rombi kyo karia mira saindi Raila Amolo Odinga ku antu amira voita kuringa kura mukaulo ibu no thirikari ayite bwina thirikari yo buthikira ne bwendete tutikwenda kwita ki mturo uano gukarime bingire kaneni amira inya mbere ya thurwa tukwenda tuthura muntu we na uchore na antu amira nke report la Ntoshero TV Njumaa kuma kingine kifuke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Munini wa gavana Kiraitu Murungi no Titus Tuchura no minista wa Kigina kaunti ya Meru na areretie tuare arigitani kugoma akiuga ni untubutonyithetwe siasa akiarenderea akururugaraga sibitari ya Kiorimba na ya Makandi wodi Nembe utigania West. Tuchu no rotete seneta Mithikari Nturi akiuga no tonyerete ontububu kagiteno kau gavana wa kaunti u Kiraitu Murungi no etite na mbere na kampeni chiawe cha gutigira na gwita na mbere na kugwatira gite kia ugavana kaunti neu arantukia narua ombeta kwithirwa akigambia akari bantere chaimenti mutugikare na ripoti je. Ni munini wa gavana Titus Tuchura atongiria bangi kumakiri thirikari ya kaunti ya Meru adaba kuruguragia cibitari ya Makandi na Kiorimba wandini ya Mbeu tigania West na akiaria Ntochwe guramukana jwa mandaktari igoro bakiuga bakagoma gitumi batiri mushara jwao. Ntochwe no ugite gute muriti ngugi wa thirikari uri gitumi ni kwithira kigina ni gicereri kumakiri thirikari nene otoni tukinyore ko thirikari ne kaunti muchara no dora imbe jitero mana thirikari nene lakini imbe tachie yoro ndichete pero erede in bank as soon as be tachie ya to release ora thirikari nene tokare ariti nguge beto bichara so kuwa wata strike bareke mando yau nonto imbecha tutero na kuma thirikari nene Kuruki Ntochwe no rotete mupinzani wao seneta Mithikari Nturi akiuga aringaga siasa chorongo akiagairia mwingi gute cibitari chiri na ndawa ja Meru taito kurwa kwa dispensary daktari akwaria au andawa chirio bonyabu nyato ma media bongwa bakuringa bicha bakona ndawa ziko Mithika na atore cibitari ko yatere a public arera mutena ndawa na ndawa ile ku ataerwe no ndara biko wa Mithika cibitare biko kwa Karen hospital biko kwa Nairobi hospital na igwari India ndai kwa cibitare public so na raka koromba bya Meru na chwe kura na njira inge itechi orongo kungina kungabana Kiraitu Murungi ne kinyete centro imenti kugira kereka we Mwanki agikurukira thokone ya Mujwa Makandune na Charia bas Kiraitu na ugite warenda nandi kureta mirandi ya gukiria muturejo mukari wa Meru kiri gipindi kiawe kia biri eteke kirare na mtorere tawalentore nwena aratorokere ende are ya tokachia na tomenya lentore murongo aratwerere atianto pamwena yoyo atu ya Meru baratu abarie na ngwataniro anto badatu wao wameamua kuangusha gavana wachukue seneta. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Ni uongo. Bado mnataka gavana? Ipo kwa gavana yako. Mukuru, mwekuru, muyuth, muthaka kana mwari wa Meru, wale ali. So that's what I want to do. Kiu niko kiroto kiari nakyo. Ugantetheria antu betu kiroto kiu kiujure. Kira nkwenda antu betu nituongere mbeca mwekuru egirwo ina mbeca ciawe mukuru egirwo inai na muthaka mbeca ciawe kwenda kugura iratu kagura iratu biro kwenda na mbeca iriku iu turi amwe kwenda kugura muringiti ukaigura muringiti gwengwa na mbeca ciaku ibo kwenda uga antu betu na kiria pinzani bawola ni Kawira Mwangaza Muruiri Kiumbe na seneta Mithikari Nturi wa kiama kia UDA. Kawira ni mwamba wa arume KINYUA ino ekayite kuma kiri mwekurungi utiyu atwika ngavana atiya ekuru ba arume bombe Mithikari Nturi agurite aka 16 na gutorinja
mwara ya mutigania nyumukare na gurite ore athuro mbunge etakagora muka mithikare tore kira kwenda imuka kuma gicigo mbunge gya Central Imenti nkiripotera nteto cia Weru Njumaa rakwa rietwa ni Mutugi Kare. Seneta wa kaunti ya Meru Mithikare Nturi na acokeretie gavana Kiraito miario yawe yegie kugurana wa seneta wa Kiari arinteretie kangete gembe agatigatiri Nturi augite gutina thina ni untu kinya kethero ari na ekuru 16 naretite na mbere na kuga Kiraito kinya na abatere gwiko kwa njuri ni untu bagutonyera mantu jegie ngurano yawe akiuga ni wagi bwanthoni. Dennis Mugendi na tutoije nangi atandu merero arawede na ka 16 dobo arawede ande moria keke Meru amo korore na manyera bedroom wa mwana we nimbia na bedroom wa mwana kenangi torenda we ya Meru biwa erete bedroom kana nyumba ya mudako ku kendo amenya kaba we bari yabo. Hii ni omiario ya Mururio Ngavana Mithikare Nturi ndiungine yawe bali na Mururio Seneta Kathuri Murungi nterene iyisia igembe kurio mucine okangeta katherwa lare keike na kungi migwi agirete Ngavana wa Meru Kiraito Murungi Ng'ang'edo mwati andoni kato amuigia kwa njori kato amuigia ko tori ya bienga nera mwako wa mwana ni biera lete nae abwende bodiere kinyoni to murumere ukada wina ka 16 na bate uteta otio kurira otio kwera ina thina na no baumba bonde thina kemani nembi ni miario atonyithiritie kinya mwekuru wa Ngavana kenani menya kanto boria endo kwa tua merega ina ka 16 na watu oteta ta kuka to ko imwankire otena watu kaendela kana wakavo akavira thena kana ndio kana kwenda menya mea mukoro na wasiandoni muno agere to amwera yombe kana tu ako bandukio bamwati kwa na remerwe meambere muntu akendera kuona twana ta muntu achoa motore na kana mbewe te gaure aba mene de kadire ende kenangi na ko do kole moika kamwalikawe na ko kabalika ka otoa eta ko bandukio nure kana ngo eta nyumba ya mwana kare arero mera te sawa auto motore to ndo ikirwa kana wata power kana dando wetu Bwana sifiwe. Ibo kwando to kwa tianjara bato tori menti no ndito to kwa muntu njara nkoro kienu anto bobange dikereni Batu mheshimiwa Lentore ono ndipiti ole seneta na nora ale kwa miaka 5 batu ke miaka 5 wewe nuna kengangi to tebio to ona ni to ne dai mabati ya wetarugo. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, kaunti ya Meru. Minista wa urimi Peter Gatrao Munya na ithukirite na kumeneria bonene munini Rais William Ruto nikiria kuga niwe kuringa siasa cia gwitia kwa maguri ja mutu akiariria andiki bante to CS Munya netete na mbere na kuga ni bambiriritie kwandikithia athiba mutu kenda gutigira jote kwithura jogitia maguri ringi agitariria tayari ni bandikithietie athi 70 nongerete na kuga thirikari nitengete shilingi milioni 8 cia gutetheria kurigiria ontu bubo bote kaumere o ringi tuketha tukikuretera report ije nyuma ya kagita gate kuraja katumaru kia nini ni nchokerete na atito ije na ingi nkuruki ni nyuma ya kagita gate kuraja. Ura
turathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Beka mwendo kuma Nkobo kurekwa ya gavana Nderingira Rintori nonto bokwenda maendeleo ja Meru dene ya Meru County. Oni mbitawa ndangira simuthenja rote mbije kuma Nkobo area takwelo kura yakwa ngapana karingira honorable Mithika Rintori tondo no kwana no gatu komba twandrithia bwega kinganjo kurira ngugine no peu sasa wa ndwa Nkobo sasa wa Chris Marete, Chairman wa Meru Potato Cooperative Union, Director National Potato Council, lakini nkuruki undi mulebyo ikwashie. Ndikinyakiri tax force area ela formirwe His Excellency Peter Munya niye gatutetheria kithinire chionde tutwiri ikwashine. Chaulea Peter Munya ombete gutetheria sector iwingi cioremi turi kagita gitu gutetheka turi arimbe ikwashie. Na Minister of Agriculture Peter Munya leo tugatetheka kiri ikwashie. Na ndeta tafadhali arimi bau nonto tuonetwe kigerio ni hatu ija kugwa na ibuji tukurukirite wasiri baba inge muno na batatu tethia na ndene ndi twitite utetheka karia ni ndiga kuinaina ho wali mbeto ba ikwachie tafadhali polika na itwa keri storage kusizi Peter Munya na kuinenge ili on process ije ya uju ntugi ara deep tukwakero inali no you know ya Minister of Agriculture tuchoke nande Peter Munya na utothiria mantu ja pairethera kana mbeniko kera Raila Amolo Odinga na Martha Karua tuina assurance ati Peter Munya akethoe waziri na ikwachibi yetu mituru ikathira. Inawezekana leo ni leo yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibondo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utitwa garanta utitwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara.
You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Noe ngavana uria ukurukite kigerio gwetana mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atobliga nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ata seroli lava nantiri na ata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikurere kuona roi ikura makala ikonye chibuengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Walusile na kalemi wetu ni goji nina nikango chokiangaro kulingana na ndeja sukanda kwa Muromi Njoke ndela Ngugi Mbenga na kinyari nenda inyo bisela ndingirwa kune biseta oneka goko ira ilikoringo Nairobi ebankwera ntubeto bonde mtagwe na kadena agatinda kwereria ngarame yake di Nairobi neje achuka kwa Muromi Njoke kote kedimikete aja Njoke Njoke Nwabotore Njoke Njoke Nwabotore Nadaraka Nwabotore Kwa marieto mbetawa Stephen Kariuki ngea kwangu ndina gikeno muno kumenyithia mawega maturuthiritwe thirikari ya His Excellency Muthomi Njuki mbere ni twathia kuthugura ndawa marimanti service inu ingi chakariga matiri ko challenge ira mbingi chiathirire na kamanyaki Health Center etethetie gatethi nyagia Kitui County nontu twankene na Kitui County na baba ingi bauma nyagia thagicho bakaya goku na ibeyo service kwandikirwa ndawa ithimi wana delivery wana maternity cionthe ruthagirwa free ko tuchokeria bwana Muthomi Njuki nkatho. This is county with the best managed healthcare. The winner is Tharaka Nithi County. Muthomi Njuki gavana wetu gavana number 1 Marieto Abetawa Solomon Murethi ndi murimi majani kuma South Imenti na ini chairman wa Imenti Tea Factory. Ankuga iboga muno nge president wetu Uhuru Kenyatta na CS wetu Peter Munya ingugera atwiterete ya reforms twethire majani jana thina muno antu bana bari kubagwo tembo na ciakalewa na ibatinya becha ingi twita kirungi ciringi 5 thirikari ni enderere gututethia sana batwigira supplies batwa subsidy fertilizer 1 billion last year mwaka juju tomba korea arimi na shilingi 41.2 ya gwathaniwa na cia mweri ikeja shilingi 62.2 through the CS aromba president atwe subsidy fertilizer na thai fertilizer keja inami it is less than 4,000 inkoromba antu betu
no ndiba kuona metho na adua mbesa bari yukia ntariki 5 every month pa kuona baraelo bonus July mandu ya tombekana kairi tutege Peter Munyare ali no ndo no etu 100% reforms cietu ikabua na mandu yetu yagetora murungu abangite kwou kira nkoromba na ndombe arimi na murimi wonde amenye mthuro utumite mandu jaje twaujete ni Peter Munya na Peter Munya aria akikishiritwe akaya wagiti ni Azimio government tumare twinde tunigire Azimio Raila Amolo Odinga Martha Karua iboega sana. Inawezekana leo ni leo. Katho chemonya kirigo mutegeri gwetana mbere kurumira ntito cietu tugicokera muruiri giti kia ugavana kaunti ene Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka noretia kari batigetikirie kwenderia siasa ibande biao ontu buria kuga ni mubango jo kwangaratania kithurano gikinene kijite. Njoka augite kuri antu bakuthiurunkania na matura bakiura ibande kuma kiria kari kenda babitumira kwiringira kura ntuku ya uringi ya Kinya. Areteja kiri kampeni chawe ntere chiantakani muthambi na aria kireta wira ne bwa kuri antu baria bairutanaire gutungatira antu maturene nibo community health volunteers. Mate Mugambi na ripoti je. Professor Erastus Njoka na mugithi wake munde barakinya mbare chiantagani wandia muthambi kirige chigombunge kia Mara arauretia kariba tige kwendia kura kiri aringi chiacha riu abangite nuntu atamuruthira buria mwendaga agure kura cienu agure ibande kenda nuntu ni akumenya timu muthura kana timu bulibo nani ni mwira ni maundu manku mama kwendia kibande nuntu kuna kwendia antu maku. Njoka na mbuto yake augite kuri na ringicia cha barabambite nkunyomba inu gutigira bakugurira kari kura antu mara makwenda gutwatha kiabinya kiabinya ni mauka makeukia ibandi cietu na negwire guku baba nibo macaga muno nikenda magura ibandi kenda tukwira kura igatarwa tibethro bai na kura riu tikwana nipo tunkigwira wire muntu uri muthariki wa nthi ukethwa niwe ukwenda gukia kura akwa kura ni kibandi kithuranaga kana tibu meaga kwira ina kura no tina kibandi na utitikirwa uringa kura utina kibandi nweu ana nwa wamba twe ukarua kibandi kiathire ku na gikathinga twe ikethirwa nikawendirie are mbare wainu cia kamwango na ntagani Njoka arameneria ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiugaga atiri agaruti wira botheru ba matura kana CHV bwega CHVs nimo ngavana kwenda gutumira mai amanenkagira shiringi 3,000 muntu na muchuawe tinto ni mingi muno akigwata milioni 1 akamanengera 2,000 na kathimu akamera ikaraga bauna thina ciaku muthia Njoka ugite wona twika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kuma tariki 9 mweri wa 8 agatigira kuria CHV bwega na gucokia antu baraba butirwe ki mathara ngugeni kiri thirikari ya kaunti inu na twika ngavana gutuka gwata less than 10,000 mbesa mutikabenyo professor kamubuta ntana buta muntu niwe na university kanjo dama wira muntu uria nkithirwa abutirwe na gwa county na abutirwe na njirere tivo ngamuciokia wira wa rimwe utikwana cia kinya mweri 9-10 ncioke mulibe years ukethirwa abutirwe na njirere ti ya uma kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi. Muruiri giti kia ugavana kaunti ene Tharaka Nithi gitari Mbiuki na mukiri na kutharimo na kuruba njuri ncheke ya kurubaba na ndini baete Mbiuki tharimo biao kienda umbana kiri kuruira giti giki arona nite witukio boyo bagutwika gavana wa bathatu wa kaunti nyuma ya kithurano gia tariki 9 mweri twitite. Paul Wakabithi na ripoti ja. Ikirimani ya kijege kirire ya kiguru
akoro ababanjuri ya kiboro bagikirie tamurombi gitikia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Gitari Mbiuki nyamunde tonyombe nenjori ya kigoro wina mwana wetu na munini wake akiario mo watongoria banjuri no atore ni ire ni ya kigoro yani Israeli ere otamanduni ya rombagirwa na agaturi itokuwa mesa Mbiuki na ruthia bwega muno ntubagira na deputy wake itokuwa mwana uyu no mwega na ntukumutharime munde nonto bange okubare baji kumutanguruta baya kubagira bakamutanguruta bime bionda bithirete nkurukia bime bithato lakini nonto bataya kumutanguruta mwana una komenya njori nembega nonto ne kagira there nyo igamba magamba na njori ne karagia mero kuringana na Gitari Mbiuki ni ate ontweri batiri kugongagwa wega ate Tharaka Nithi yaumire kuma kuri Meru na kuogu twina kimila kila gietu ya Tharaka Nithi, hiyo ndio tunafuata na ndio sababu tuko hapa leo. Iketonto atheretie ahawa atagi kongore kiki gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi agatigiro ntwiribo gukirwa na gucokanirwa tikiriria kana ngetikiriria kugwatana na sheria ciothe cia njuri nceke na tukarutha tuthondeke nyumba nene baba turi nikenda tumba gukorwa tuka enrich siraini ino iria kana baba tuli nikenda tugakoragwa twina bantu baguka rionthe ana twikire utiri kando. Weru Njumaa kuma ntereti ya Tharaka bitu wa Paul ugwa kabithe. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Kasaine Leno Kulal na gutarire rugendo rwa miaka 10 kagita karethiritwe ari gavana wa kaunti na ugite kwambiriria kubangania kaunti uta gavana wa mbere botari untu bubuthu nto kaunti nombita kwithirwa kirumirwa ni mantu ja maingi kathumba jareo umu. Dr. Skaria na ripoti ja. Once you start rolling. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Leno Kulal atonyere wathanine mwakene Jwangiri 13 riria kariba Samburu bamuthurire ta gavana wao wa mbere rungu rwa katiba njeru ya 2010. Thank you very much for this opportunity, and first I'd like to register appreciation to the people of Samburu having given me 2 terms, of course by grace of God. Na gutariria nembi ya mukuchiriria kiri utongeria kinya gutwika mbere ya gutonya siasene na ritaga ngugi na ndwangichi otungata ba muingi akiugo otungata buri aritagira muingi ni bubu atumire enda gutonya siasene kenda batungata kinya nkoroki. Selected in 2013, my biggest drive was to serve the people of Samburu. Before politics, I was working with humanitarian organizations for a number of years in Samburu. And by interacting with the locals, by interacting with the communities, that gave me a motivation to serve at a higher level on the platform of politics. And that's what inspired me to join politics in 2013. Ariuga rwari rugendo ruru muno nto gwa kagita Samburu yari kaunti ire yatejanirietwe muno na kumyambiriria kuma kibugu bwari onto bobomo. As you know, Samburu since independence, it's been a marginalized area. For all the number of years, 40 plus years, we've not had a real service in terms of basic requirements, water, infrastructure, health, education was lacking. And I think the infrastructure bit contributed so much. And like most of the northern Kenyan counties, we really lagged behind after independence. Ariuga mwana bo nyuma yawe kujukio tongeria enagia gukenera nontu nombite kugarura kaunti eu na kumikinyukia tagaria rinene mbere kumare yari na itagaria riria ajukiria riria mbere ni kuritana ritingugi bawo ria babatere gutungatira akari nontu bwa mbere bwari kwagirithio tungata bogi mabamwere nontu ni gwakujagirwo iko bibingi bia na kagita gaguchiarwa na gwikira kithomo kiria kionekete kuthirikiria buru kuma ndiguru ya igwatere ochiathi. Because we have really transformed, it's not yet heaven on earth, but considering the before and after, of course we've been able to achieve a lot. A lot still needs to be done going forward, but I'm proud that whatever we committed to do in 2013 has been achieved. There's quite a number of success stories
there is quite huge transformation in terms of both hardware and software. And I think we're in the right track going forward. Our biggest investment has been on health and education, particularly when we came in close to 79% of our people were illiterate. Illiteracy was standing at 79%. Mortality rates, infant mortality rates were very high, over 35%. And I think when we came in, we gave a lot of attention to literacy through the ECD processes. We came in, built a number of classrooms, did a number of teachers, but we went further as a motivational front to provide school feeding program as an incentive to draw children to school. In terms of healthcare, we went full gear to do the initial structures, the infrastructure, the dispensaries, the outreach structures, and we are happy we were able to achieve quite a lot. Amona bo kuringana nawe ngugije tirithirite mbuthu nontu wagi bokaria ni bwithirite buingi county eu kumania na wamba bwandithia ontu buria bwithirite bukigiria witi na mbere kumania na kwaga thiri. Leno Kulal ariuga kiriwe ni kwithirite kwina ngwataniro gatigati ka thirikari cha county na thirikari nene nontu bonde bena muoroto jumwe jogutungata mukenya wa kawaida. Banditry, some bit of poaching, and this has been there since the years have known. So that has been the biggest challenge, because then without peace we are not able to do meaningful development. There is displacement of communities, there is issues to do with compromise in livelihood. Sometimes these conflicts are resource based. So that's been the biggest challenge. Kulal ariuga akiumagaruko bichine atinagia kuiririra nontu nacio metia kuritira kariba Samburu ngoge imwe iria ciarikire manifesto yawe akiuga kwithirwa ajukitie county area yari ari mutongeria wa mbere na gya gukenera ni nguge yawe. And especially devolution also being a new concept, we had to invest a bit of knowledge, a bit of expertise, a bit of referencing, bit of benchmarking, and we were able to deliver. Leno Kulal aumagarukite obichine onde arumeri nenkukumo iria imuringithanite na wamba bwambeche cha muingi athitangine kiama ya mitugo na kurwana nkukumo EACC bakienda tareri na mbeche chiringi milioni 80.7 mbeche cha muingi chietire iria chirikanaga chiekirwa kiri account ya andikithitwe na rietwa riawe. Let justice be done. But let's also not use some of the national government agencies to distract and to settle scores that are meant to be settled politically. Gya kumenya amana bone ati Leno Kulal gukeja kwithirwa mboto ya Kenya Kwanza kajuki otongeria omba kuona kanyaga kurita ngugi nyuma ya kurungika wendi bwawe bwa kurwera gitigio senator na gochietia kugwata mbaru senator wa Nandi Steve Lelegwe. We welcome you, Moses, into our setup and our team. Nkiripotera nteto cha Weru ni Okambita Dorcas Wakaria. Seneta wa kaunti ya Meru Norogo chwagitekea ugavana wa Meru na kiama kia UDA agwati mbaru bakiama kiu bakiaria bareki birichia iborete mukaririgite wantu bamawathe Meru Mike Makarina kureka kuruma rentore nontoteka kwigiteba guchindanira atongera babai bajukite kanya kau kuringira ndebe mithika rentore kwa gavana wa bathatu wa kaunti ya Meru Mawira Kirigia na Chionkoroke. Tongere barane agwati mbaru kiama kia UDA na seneta mithika rentore kurira giteke ungavana kaunti ya Meru ba tongere tuni sara gaki ngires gaki na njeni kana barane MCS bakorotwa ba kiariria kati interese karanene wandine kiberisia ne baro kirita Mike Makarina na kumuria tie kuruma mithika rentore na kumwagiteo amugutegete bagucindanira na ndene atumite Makarina uboigwa ndore cia kiuga eja kende eja kurumana mbese ida to anto na nenkeri na sembure milioni 10 cia anto bandi saberetere ibangana batethe tuko kwe babona
Ande mbeca cionthe citagwo githirikari akira itore nire ko bwatethaka na abu anto baro ibimbireni kwera makarina tigana na rentore ntore tabo shindana no kura withugania tutikwize ukuremwa unoronera ote mbare ntore na maratasi ndo inyagwa ngwanu yetu akubethera ote maratasi uri kinya yare ori go fikite nkwira na arua na nujente kwari orongo ndare au ugwe twakubetaira na ndi ugwe tigana na rentore kada ikura koromba romba ere mbesa tukaria ende kura gote nonto isietu na tukaua tesia marando isia kura sietu ile anko bere umaibakirie stock weu na bakiria bakaire angaruyo baumare mithika lenturi atonye ana betu bone ngwe ekuru betu bane mbesa cia kurita biashara na mero yetu ikure kurukia tongere baba ni baringirite senta mithika lenturi na njuri yonde ya UDA ndebe bakiuria kari gwike murengo jwa Kenya Kwanza ngugi na kubaringira musibi ni kenda kureta ugaruru kwa ja kaunti ya Meru buru bwara kuringira UDA kura kuma nthi gwitie guru anto beto tengo wetu katha tugita te sawa onto nande tuge tojo kawera mwangasa imware wetu tema lakini kawera no ni independent atana MCA mutano chia eta na atiterwe jawaiti tumbia thithia no kuona ndindo gwetwa rinda kiome tojo na thothurire mwekuru anathuru imithika renturi cha mwekuru na no muyuthi no komera ndi agoro batu tukona ako matoka tabo ganto maunde ndekakuruke nu ningeta ndekakuruke nu ndabwira uma ngeta mbogei daktari baugeta kimya keke athira baterei o batesa bakongana abakagoma wera kure daktari kireito muronge mwanka na sesi bagoma na daktari antobeto bakwebwe ne ubakwenda au era nikireito muronge are anto aitibango yeba sibitali kugwatia Ruto ngugi na tuteko mugwatie kenda ethirwa ari president na ari wenka turi mugwatie ngugi kenda kinya na aja mashinani ethira ariki na kurika kwa Ruto ndene mashinani no mwanga turingire antu baria baba kiama kiawe kura tariki kenda mweri jwenana kiumia kira kenge ibuje ntuku ciathirire aito nareke makasiriko no nto inkomei makasiriko yako na yo naronere Meru ni mwirite bye bye investment chionde cia Meru county muntu urora ikaretie muntu wetwa o berere na ukaria investment yu antu beto kira bathi murungi bobele kwe mauta yare ara yandikite ana beto uitetie ara mwenda antu kwe mauta yare uya county bejere mbere bainga mauta yara baria ana beto bakubutwa ngwe kana batabutwa bau babwithia ana beto bengwa bana na mwekorore ku o turombete ke mwekoro thai antu beto ankwenda bomenya bara bejete obo ambie iba keringa kuro ringa wiye mtora omba otethia no rote omba wethia atia Ngiripotra Weru TV kumakara nene kebreze kisone keburi mbeta mawira kerigia Akariba kumantere kianda gishugone mbunge kegembe South Ntere Imwe cia Ntere iria cijikiene na umu iba mukirite bya kurabya utethio kumakire nkatha wa governor county ya Meru Priscilla Murungi Priscilla akuthingatene na atongira bangi bare Rufus Miriti Sisili na Nkirote na baba ingi iborete akari kugwata mbaru governor Kireitu tongere wa kipindi kya bire bakimenenia seneta Mithika Lentore oro kwenda kwa governor bakira kari atabaguna kinya nombi mwandiki wetu Anto Dennis Mugendi na gutumenyithia nkoroke miene ya kianda wandi ni ya kanuni na ingi ya boga iti gishone kya ubunge kia Igembe South kuri kumwe mpanga ya mpara na kiaramu itemete ntame akali ni bagunikite na bya kuria kumakili thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira mwekuru wa gavana Kireitu tawe Priscilla guntwa imbiri tweni atongiria bangi ba Igembe areo county secretary Rufus Miriti na bangi ona laini ikario aja baugite ni bagitite igamba kuigana gavana Kireitu Murungi bakiuga ni bonete witi na mbere bwawe wona ba musoke myaka 5 wote ukarambe kaile kubanga banga muntu Kireitu Murungi muntu omeba ati ubuzoka na geria bangu kikakara gande kabanga akagwa baba yike bakwenda na akabonye kilabo atia na tiomba ikunganano na regani na weta Mithika Lenturi uria utiu abatethia ti gukwithirwa ari muigembe wao batu turagura turi antu bende tutumboti wanje thirikari kwenda tutiwanja thirikari kwenda tutiwanja thirikari na iga kwenda tutuma first lady tumwire antu bembe ibamwite
taundi yetu rukuma thirikari negera ito murungi tuwe mbere bange twabaringaringara twetatia ubango jojo kiao jo kunenkera ekurubetu na misi yetu irio bya kuria mubango jo toweza jo kuiga mwekuru kenda mushijo awojo jo rikina mukuru wake mugwirerwa iyo to kwenda mibango au irega atethie mumero na muyembe ko batu twakara tukiuka turingire muyembe kura na turi muyembe tethetie turingire gavana kireito muru nontu no gutwiyika kinya riu twina thine bya kuria yeka agaturetera bya kuria abatu turua twenda kuwatanira kireito kiko scholarship ura kuyana kimbaza iwa kuyana twakikiza tukuthomethia na bae anapetu tisasawa wa mwagura Enis Mugendi, Weru TV, ntuleni akianda wandini ya kanuni, Igembe South, County ya Meru. Tuchokere nkatho chimwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na uni kiri Weru Njumaa ntito ingi na njira indi kuniona charinga thaa 3:30 tugwatanire nyume kagitagati kuraja kiri mubango jwa Njumaa sako.